دما خوش به بینرین هیجام مها آداری لپی خواهشت ایرو یکی نیسان 2022 روژان روژا اینی بوی رو گشترین هری سرکی و هری بالکشین لسرانسری جهان رودانه مجاره کدن هول بدن دناوا 20 دقیقه نوچین جهانی ده جواره پیشکش بکن. بله جاره کدن دما خوش ببینرین هیجا روژاف و مجارین سرکی ین لسرانسری جهان جاره کدن روشا لأوکراینیه ایدی هرکو روش در باز دبه ایریشین روسیه ین بچکن گران لدجی اوکراینی زیده دبه سردوزگاریا اوکراینی دیکلداری روشا داویا لولات راگهاند که حتی نها 153 زاروک جالی ارتشا روسیه و هاتنه کشتن لالیه کدن ارتشا اوکراینی دبیجه وان باجر وایشگورود یه دکوه باکور پایتخت کیوی به تمامی کنترل کرنه هم وقتی ویه که موسکو ادعا دکه که هلیکوپترین اوکراینی در بازی خاک روسیه بنا او پارزونگه که روسیه دیگ برنه. З'їздили на учення, навчились ми. شری دنابرا روسیه و اوکراینی در روژا خواه سوشه شانده. по-перше, доброго дня всім присутнім. آلیکاری سروک فرمانداری هیزین بجاهی اوکراینی اولکساندر گورزوویچ ده داخوانیا چاپمنی در راگاند کو وان باجار وایشگورود یه هریما کیوی جاره کدن کنترل کرنه. گورزوویچ گوت ده دمکی نیز ده نوچهین باش لبندامنه. وایشگورود نهاد بن کنترل آمده ام دیگلک پوزیسیونان ده بسرکت بون. امی وینین لپیش ببینین او سرکفتنا خواستی تبکن. لالیه که دن به دجوار بنا ایریشان را بیلان چوا زاروکین که هاتنه کشتن سیده دبه. سردوزگاریا اوکراینی راگاند که جبر شری لولات حتی نها 153 زاروک هاتنه کشتن و 245 بریندار بونه. اف درجه بالفرگها گوستومل یادکه و باکوری پایتخت کیویه. لبالفرگه ترنگه که مینا بری نمایه. لماریو پولیجی روشویرانیه. شری لباشار نشانه اویه که که باشار دچه آستیده یه. دیمنین دما شر لناوا باشیر هاتنه کشاندن ده پیوستی بگوتنین هایله. Вооруженными силами Российской Федерации взята под полный контроль вся территория Херсонской области. بردفکی وزارت پاراستنی یا روسی ایگور کنشنکوف جی به داخلینیه کی بلانچو شری سو شش روزان اشکره کرد. کنشنکوف ادعا کرد که ارتش روسی د ناوا روژه ده پیشدچون خوین لسر خاک اوکراینی دوام کریه او ها گفت. دی ایریشن بالفران ده پنجو دوناوندین بنسازیا لشکریین اوکراینیا خاتنه تیک برن. لگوری روسیا جدسپیکی حتی نها 124 بالفر و 8 هلیکوپتر 345 بالفرین بیمروف 1826 تانک و گلک وسایتین زرخیین اوکراینا هاتنه بیکر کرن. روسیه ادعا کرد که نیزی بندر اودیسا یا اوکراینیه 68 کشتین بیانی گرتینه. کنشنکوف دیار کرد که دناوا کشتیان ده کشتین با الا ترکیه، چین، سوئیسرا و یونانستان جهنم. وزارت پاراستنی یا روسیه جی ادعا کرد که لدریا رش 307 ماینین اوکراینای هنم. لعالیه کدن لدشی پارزونگه ها بلگورود یا روسیه ایریشای پیهات. والیه باجار ادعا دکه که ایریش جعالیه هلیکوپترین اوکراینه و پیهاتیم. پشت ایریشا لپارزونگه هرین دناوا دومانی دما. تیمین آگر کجیه جی هولدان آگر ومرینن. بله هر قادا دیپلوماسیا جبو کریزا اوکراینی دجی ترافیکا کیا زیده دوام دکه. وزیر کاری دروی روسی سرگی لاوروف جی لوی کی مکور هاتو گوت ده دانوستاندران ده پیشکتن هیا نهاش جبو پیشنارین اوکراینی برسفتین آماده کرن لعالیه کدن ایتالیا و آلمانیا دمجارا پیک آنینا جزاین لسر موسکوی ده اصرار دکن او خودی همان فکرینه. سروک دولتین یکوین آمریکای بایدن جی ادعا دکه که جبر تکچونا روسیا یا اوکراینیه پوتین دست به گوهرتنا شورمندین خواهی کریه.
Avrupaya ku ji êrişa Rusyaya li ser Ukraynayê bifikare, hewl didin helwesta xwe ya hevpariya li dijî Moskowayê biparêzin. Almanya û İtalya li pêşberê Rusya bertek nîşandan. Serokwezîrê İtalya Mario Dergahî û Serokwezîrê Almanya Olaf Scholz duh êvarê bi telefonê axivîn. Di hevdîtinê de hata ragandin ku her du serokan têkildarê cezayên li ser Rûsyayê û geşedanên dawî yên derbarê îtihalata gazê ya ji Rûsyayê de axivîn. Lîderan li hev kirin ku cezayên ji ber şerê li dijî Ukraynayê ser Rûsyayê hatine sepandin dewam bikin. Her du lîder sihê adarê jî bi serokê Rûsyayê Vladimir Putin re cuda cuda axivî bûn. Nearly $1 more in less than 3 months. And the reason for that is because of Putin's war. Serokê Dewletên Yekbûyên Amerîkayê Joe Biden jî careke din derket pêşberî çapemeniyê û derbarî krîza Ukraynayê de axivî. Piştî ku Dewletên Yekbûyên Amerîkayê ragihand ku îstixbarat bi destxistiya ku Putin ji hêla şêwirmendên xwe ve hatiye xapandin, Biden got, hin nîşan hene ku Putin xwe îsole dike û hin şêwirmendên xwe jî kar dûr dixe. Lê delîlên me yên saxlem nîne ji ber vê yekê ez ê neçim nava hûrgiliyan. Biden di axaftina xwe de careke din Putin bi dîktatoriyê pênase kir. Mr. President, Ukraine and Australia are separated by half the earth. Di vê navberê de Avustralya ji bo piştavaniyeke hin xurtir bo Kievê ketiye tevgerê. Li ser daxwaza Serokkomarê Ukraynayê Volodymyr Zelenskî, Serokwezîrê Avustralya Scott Morrison wê maşînên zirxê bişîne Ukrayna. Serokwezîr Morrison derbarê şandina wesayetên leşkerî yên zirxî yên bi navê Bushmaster ên ku li Avustralya tên çêkirin de daxuyanî da. Morrison anî ziman ku doh li gel Zelenskî axiviye û ew ê daxwazên wî pêk bînin. Şandeyên Ukrayna û Rusya jî li bajarê Stenbolê Tirkiyeyê careke din dicivin. Derbarê hevdîtinan de jê rêveberiya Moskowa nirxandinên asta herî bilind hat. Key word to describe the history of our relations and Wezîrê Karê Derveyê Rûsyayê Sergey Lavrov ragihand ku ji bo pêşniyarên Ukrayna bersivek tê amadekirin. Lavrov di serdana xwe ya Hindistanê de her wiha got, di hevdîtinên aştiyê de pişketin çêbûne. Wezîrê Rûsî her wiha dazanîn ku Kiev li ser rewşa Krim û Donbasî û li ser mijarên bêalîbûnê dest bi têkoşîneke bêtir kiriye. Di vê navberê de danûstandinên di navbera Çîn û Yekîtiya Ewropayê de dest pê kir. Bilê bi qasî şerê li Ukraynayê di navbera Moskwa û Washingtonê de şerê petrolê jî tê meşandin, Rusya ji bo cezayên li ser xwe yên li ser welat bêwate bike û nirxê rubleyê xwe biparêze, ji welatên Ewropayê daxwaza berdêla gazê rubleyê Rûsî dikin, Ewropa jî bi hemû nîqaşên xwe de viyeke red dike di demekî wiha de ji bo Dewletên Yekbûyên Amerîka çeka petrolê û gaza xwezayî ya di destê Moskowayê de ji nav bibe rojane milyareke metrekûb gazê wê bixe bazarê. Serokê Dewletên Yekbûyên Amerîkayê Joe Biden got ji bo kêmkirina nirxê petrolê ew ê di nava 6 mehan de bi qasî 180 milyon metrekûb gazê bixin bazarê. Amerikaya goşarê navbera Rusya û Ukrayna weke fersend dibîne, dixwaza welatên Rojava bi carekê de ji Moskow qut bike. Serokê Dewletên Yekbûyên Amerîkayê Joe Biden rakan ku rezervên petrolê yên welatî wî wê di astekara Korê de were firotin û ji meha Gulanê û pê ve rojane 1 milyon metrekûbê petrola xwe li bazarê tê zêdekirin. Joe Biden diyar kir ku bêgiştî 180 milyon metrekûbê petrola xam bixin bazarê û iddia kir ku ev yek wê nirxê benzînê kêm bike.
We and the whole world need to reduce our dependence. بايدن بداخویانیەکێ چاپەمەنیە لە کۆشکا سپی تێکلداری بلندبوونا نرخی بانزینێ یا لە وڵات و تێکۆشینا لە دژی ئاخەوی سەرۆکێ دەولەتین یەکبووین ئەمریکایە ئانی زمان گۆشەڕێ ناڤەرا رووسیا و ئوکراینە دووارێ نرخی بەترۆلێدا باندۆرەکە لەسەر ئەمریکا و هەواڵبەندێ وێگریە. جو بايدن دي درباري بهابونا بانزيني يال ولي داگوتنا از زانم چه قصد ايشه بكار آني و ديار کرکو و جمعها گولاني پیوه بترول درکوه. هر وها اشارت به ویه که جی کرکو جبر شر بوتین دی کمتری 3 ماهانده نرخ بانزيني لأمريكاي بقاسی $1 زیده بویه. On China and other countries for inputs that will power the future. And I'll use every tool I have. سروک دولتین یکبوین امریکای بایدن دیار کرکو هن شرکتین بترولی و روش استثمار دکنو گوت دوی شری بوتین جبو وان شرکتا نی واتیا قزنجن زیده. از ری دیدم گو دی 6 مهین بیده روزانه بیتری میلیونک برهمین بترولی بکوین بازاری. لگوری دانین کماله اتومبیل آ امریکای لولت نرخ بانزین لگوری پار جو صدی 5 زیده بو. نرخ بانزین لولات گهاشتیه 4.23 دلاران. لگوری تخمین اجانس انرژی آن دولتی جبر جزاین لسر روسیا ام مقدار و لپاش وندابونا روزانه آ 3 میلیون برمیل بترول روسیای بمینه. ji tebaxa 2021 ve li Efganistanê krîza aboriya ku heyê her ku diçe kurtir dibe netwên yekbûyî ji bo Efganistanê konferansa alîkariyê pêkanî û daxwaza 4 milyar û 400 milyon dolarî kir di konferansa ku Ingîlistan, Almanya û Qeterê malûvaniya wê kir de jimara ku dihate xwestin nehate komkirin. Konferansa xêrxwazî ya netwên yekbûyî ku ji bo alîkariya Efganistanê ku ji aliyê Talibanê ve tê birêvebirin di nava mehê de cara duyemîn hate li darxistin. Lê careke din netwên yekbûyî negişt armanca xwe ya pêwistiya 44 milyar dolar. Tê gotin nebûna xêrxwaz û cudabûna nêrînên di warê siyasiya Efganistanê de rê li ber gihandina rêjeyeke pêwîst digire. Li gorî nûçiya rojnameya The Guardian raderekî peyabilindiyê netwên yekbûyî gotiye di konferansa ku duh hate li darxistin de welatên xêrxwaz tenê karîne 2 milyar û 440 milyon dolar alîkarî kom bikin. Konferans bi mazûvaniya Ingîlistan, Almanya û Qeterê ji aliyê netwên yekbûyî ve hate li darxistin. Li gorî netwên yekbûyî li Efganistanê nêzî 23 milyon mirov bi birçîbûnê re tê dikoşin. Ji sedê 95 Efganan nikarin têrxwarinê bixwin. Bi qasî 10 milyon zarok ji bo bijîn pêwistiya wan bi alîkariyê heye. Belê her ku pêşketinên di peymana nukleeriya Îranê de pêk tê ji İsraîlê jî dengên bertekan bilindtir dibe, Amerîka jî li wê yekê mikurhat ku di navbera wan û Tel Avîvê de nakokî hene, Wezareta Karî Derve Amerîkayê got di mijara Îranê de nakokiyên meyên nestratejîk lê taktîkî li yel İsraîlê hene. Li gorî nûçeya ajansa Reuters berdevkê Wezareta Derve Amerîkayê Ned Price ji rojnamavanan re got, di danûstandinên jinove zindîkirina li hevkirina peymana nukleeriya 2015 de kêm mijar hene ku li ser wan li hevkirinek çînebûye. Price diyar kir ku ji bo çareserkirina pirzîrekê niha dûr li ser Tehranê ye. Wezîrê Derve Amerîkayê Antony Blinken serî vê heftê serdana İsraîlê kiribû. İsraîl ya ku vegera dewletên yekbûyên Amerîka li peymanê şaştê dibîne, di her fersendê de têne ziman ku ew ê ev peyman ji bo wan ne astengî be ku li dijî Îranê planên xwe pêk bînin. Hêjayî bibêrxistinê ku bernameya peymana nukleeriya Îranê di golana 2018 de ji aliyê serokê berê yê dewletên yekbûyên Amerîkayê Donald Trump ve bi awayeke yek alî hatibo betalkirin. Ji bo vegera li peymanê 11 mehin li Viyanayê danûstandin têne kirin. Consequences on the Russian. Economy and the financial system, doing that with our
بله جبو داوی هاتنا شر اليمني كم جيبه ادي هيفي خيادكن لپایتخت عربستان السعودي رياض دانوستاندنين يمني پيكتين سكرتري گشتي ي كونسي هفكاريا كنداوي جبو دانوستاندن بگيجن ارمانجي داخوازا آگر بستيكر كواليسيون عربي جي راگاندكو وان ايريشن نخوا ين لدجي حوسيان دانا راوستاندن او آگر بست راگاند کواليسيونا عرب آگو پشتوانیه دیده حکومت روایا یمنی برسف دا بانگا آگربستی یا سکرتری گشتی کنسیا هفکاریا کنداوی دکتور نایف الحجراف کواليسيون دیار کرکو جبو هولدان چارەسەریya سیاسیya الولات وان ایریشین خو راوستاندنه دیده خویانیا کواليسيون دهات دیار کرن کو جبو راوستاندنه اپراسیون لشکری و دابین کرنه آشتیه که برفره الولات گاوین پیوست هاتنه آویتین و جسیه آداری و اپراسیون هاتن راوستاندن کواليسيون دستنشان کرکو بداوی هاتنا اپراسیون لسر دانوستاندن یمن گل پایتخت عربستان سعودی ریاض هاتن کرن و همو گاوش با پیکانینا آشیتی الولات آدمها پیروز آرامزانه و چیکرنا شرط و مرجن گنجاو جبو داوی کرنا قریزیده پیکورن سکرتری گشتی کنسیا هفکاریا کنداوی الحجراف دا آخافتنا خویاد وکرنا دانوستاندن آنده دیار کرکو مذاکره پینگا و کجبو بداوی کرنا شر اليمنیه وها گوت وبلورة خطوات عملية تنقل اليمن من حالة الحرب وأهوالها إلى حالة السلم وآمالها. چارەسەری دەستی گەل لە یەمەنی دەیە حەجراف دیار کرگۆ لە یەمەنی بە دەستخستنا سەرکەفتنی نەڤە بژارەکەکە و موزاکەرەش بۆ پێکانینە ئاشتیە فەرسەندە پشتی گۆ پایتەختا سانا 2014 کە دەستی حوسیان ژوێ دەمێڤە شەڕێکی گران دقاومە لە ئالیەکی هێزن حکوومەتی هەیە گۆ پشتگیریە ژە عەرەبستانە سعودی وەردەگرە لە ئالیە دینژی حوسی هەنەکۆ پشتگیریە ژە ئیرانê digre li gorî netewîniyekbûyî 227,000 kes ji ber nebûna avê birçîbûn û nexweşiyê bi giştî 377,000 kes di şerê Yemenê de mirine. Rewşa heyiya li Yemenê weke krîza herî giran a miroviya li cîhanê tê pênasekirin. Fona zarokan a netewîniyekbûyî cotmeha 2020 daxuyaniyek daw diyar kir ku li Yemenê ji destpêka şerê navxweyî ve bêtirî 10,000 zarok hatine kuştin yan jî birîndar bûne. Li Yemenê ji her 5 zarokan pêwîstiya yekê bi alîkariya mirovî heye. Ev jî tê wateya 11 milyon zarok. Li welatê Gravê Sri Lankayê ku ev demeke dirêja krîza aborî lê heyê alozî her ku diçe kûrtir dibe ji ber bütçeya rêveberiya welat têra îxaleta sotemeniyê nake elektrîk heta 13 saetan qut bû ev yek ji bo sedema ku bi hezaran xwepêşandêr li paytext Colombo êrişî avahiya serokê welat bikin. Xwepêşandêr lê nêzî avahiya taybet a serokê welat gotobaya weke berpirsê krîzê tê tawanbarkirin kombûn. Xwepêşandanan ku bi awayekî aştiyane dest pê kir dema ku hin xwepêşandêr barîkata polîsan şikandin û êrişî mala serokê welat kirin ve guherî tundiyê. Polîsên ku müdaxileyê çalakiyan kirin bi bombeyên gazî û ava şit xwestin xwepêşandêran belav bikin. Xwepêşandêrên bi keviran bersiva dan polîsan. Ji ber bûyerê li paytextê qedexeya derketina derve jî hate ragandin. Berdevkê polîsan jî got ji ber alûziya şeva borî me 54 kes pinçavkirine. Gelek wesayetên artêşê û polîsan hatine şewitandin. Li gel kêmbûna sotemeniyê ya li welêt kêmbûna gihandina madeyên xwarinê û dermanan jî heye. بله بینرین هجم لور دیگهجین داوی بلتن آخوی جانی او دبیجین حتی روزا دوشمی جاری کردن ورین پیشیا و بمینندن و خیر و خوشیده هر شاد و بختوار بود.